mayam ngasi ka ai ngapai thongake aina ngapai chaningi nane mayam ngapai se lehelakpani mangonda ado hojik aina chamna loire ado kodi machu thum totle totlaga hojik aina mayamda ulaini fry tawraga thongbasu khitang ulage matek ama sini mayam aigi mayam ngapai se chawdra yam chaningi duduna lehelakpani ai yam pamjai ngapai se mayam ai hojik fry tawrage khang sare khang se sana thau hapna sare ko hojik fry tawrake sini mayam ang tay ko super hay de adu kana ado try de bidane ang taw bane ang hana taw ke fry ngasi contoh kan lau bagi ni ba tay ko jaw de khut na ngai ko cũng không nhiều ko hojik indam na ngapai se hawde ni ko aduna ai hanak se higi hanak se higi nate last ni aina ngapai sai se chat ni lagi ngapai se se ma ka ne 600 gram ni ba ko ngapai se ai thong tani cha de se me ngam pa magi dum chaning aina mari ka poroko ha ga khoi mari gi mai piece ka poroko ha ga taw bodagi sisu chawbudi chawde ba 1 kg ga 600 gram lumbani adu ka aina haina kai mari ka tan poro hai ba jam moi chana da bani na haina sini me fry taw loire hojik jengala ke me amda mayam lu ngapai da thonge ngapai se le thong ba do mayam thong bo de utre da kai gino ha ga mayam puno mak ti thong ri pani nga thong ba je kamai thong do no haina aduna aina thong da loba ga oire aduna atei jai ba khot pa masla morok machu hapado adugumdo utre sisini ada alu ga matar ga hapaga ta thonge motor track ha ga ta adu to hapaga ta thonge tei ka him hap je sisini mayam habada exam se video audio ni ko mayam idi haw ni ko mayam di kai habada han de chi ni jadi mo hapsen le mayam thangarani ai si mayam jing video last ni si se haw ni ko mayam haw ni video ka hai ven na ta si lo se la ko mayam